byawe bitabera. Ninde wari wakomereka abakaza kumwigisha gucumbagira? Ugakomereka ukirwa mu nzu ngo wabuze umuntu kwereka uko bacumbagira. Gucumbagira kuza kuzana n'uburibwe. Ukomereka ngo pa no gucumbagira ukaba wabimenye. Ubwonko nibwo buza buprograma uko ukomereka n'ububabare bukakubwira n'urugingo rwagize ikibazo. Wakwicara ngo kazi kabandi raza kumbwira uko ncumbagira. Biza bihekera. Ijambo wahozeho n'ubu uracyari ijambo. Dela andela rimeride tandara kotitele merega edela rigash. Data amahoro yawe n'ubuntu bwawe, amahoro yawe n'ubuntu bwawe. Data we takundi tuvuze ariko data we w'Imana turakunezerewe muri uyu mugoroba, turakunezerewe muri uyu mugoroba wa none ma. Icyubahiro cya cyemere kigaragare mu mitima. Ijambo ryawe bamaze kutubwira ijambo ngo ni ijambo rikomeye, ngo ni ijambo rihindura, ngo ni ijambo riza ryubaka, ngo ni ijambo riza rirema, ngo ni ijambo ritunga, ngo ni ijambo rifasha umuntu muri uru rugendo turimo, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Nubwo twoca mu butayu bukakaye, nubwo abantu botinda mu buhunzi, ariko data w'Imana ijambo ryo riza ryubaka kandi rigakomeza umuntu kandi rikihanganisha umuntu, amaze rikatwiringiza kuko iwacu ari mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru, bitinde bitebuke, iwacu ni mu ijuru. Data turagushimiye, data turaguhimbaje we. Amahoro yawe uru rugendo ni urugendo rugoye, ni urugendo rimwe imisozi, ni urugendo rimwe imihanamanga, ni urugendo rimwe imisozi iterera, ariko data nta kindi cyo dushoboza muri uru rugendo. Abakomeye bakomejwe n'ijambo, abakomeye bakomejwe n'ijambo, nta bakomeye ku bwabo, bakomejwe n'ijambo. Abo bose bicaye aha bakomejwe n'ijambo, batuze mu mutima. Paulo yaravuze ngo nabikiye ijambo mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Urakoze data, ndagushimiye. Amahoro yawe aganze, amahoro yawe ategeke mu mitima, amaze data kugira ngo dukomeze tugendere mu rukundo rwawe. Asante data, uhereza barangije kutubwiriza ijambo ryawe, ubahereza umugisha. Basize byinshi mu mago yabo, bemera gusiga abadamu babo, bemera gusiga abana, ariko batuzaniye ingemu y'ijambo ryawe, ingemu ritunga imitima, ingemu ryubaka. Urakoze data, tukaba dushimiye iyi ministeri yapanze kino giterane, natwe tukaba turiye twongeye kurya ibiryo by'umwuka, ibiryo bikomeye, ibiryo bitangaje, ibiryo bitandukanye n'ibindi tubayemo za buri munsi. Urakoze data, ndagushimiye data, ndaguhimbaje kuko uzumvishije mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Uhereza Imana icubahiro. Yego. Kuko nungutse ubumenyi tashakishije urabunge muri. Nako namye mbebona kare ntitwakurira kuri afishe umvire mwaho ndabizi. Gura n'umuntu udahudumiya muhuriye mu cyuma ngo banze umusengera Imana ikubwire wari we. Bwana asifiwe. Haleluya. Soma papa. Byakozwe n'intumwa 3:4. Biravuze ngo Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abita wagira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati feza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo ibyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya mukombozi wetu. Haleluya! Haleluya! Hey! 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 Haleluya! Oya muri benshi amajwi yanyu kandi za tenoriza mugira nishi.
none bibaye ariko byose tuzamure kandi twumve haleluya haleluya hey 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 mwebwe nta kwitoza birashoboka biragaragara hey 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 amira 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 hey 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 Bibiliya yatubwiye ngo hari umuntu ntazi naryo hari ibice nza nsoma kabandara kwa mana uyu baravuze izina rye ndiyo Bwana asifiwe haleluya ako bantu nubu bazabambabaza Bwana asifiwe atukuzwe Yesu Bwana asifiwe amen nuriya mukobwa nuwande harya uriya yatanze igitambo wa Yefuta uriya mukobwa iyo nsomye nkamukozaho zanshakisha nta handi izina ry'uyu mukobwa wa Yefuta yitwa umukobwa kimwe n'abandi nta hantu usanga ntaryo kwitwa umukobwa wa Yefuta ntibihagije Bwana asifiwe umuntu wabwiye Yesu ngo amutambe igitambo abadasoma biriya ngo mubyumve neza nuko umutemagura nka kure twatugura inyama muri buke kuriya yamutotaga nambwa ati papa umwanya gusa nsezera inkumi bagenzi banje ko ndakubona nkabona ari cyo wahigiye Imana kandi aho ngo ugire icyo upfa nijoro Bwana asifiwe haleluya yoroshe nubwo ndi ikinege reka nsezera abajama bamugane w'imvugo zayo ariko ndibavuga izina rye wari umubembe wanezerewe ngo aravuga ngo nagera mu ijuru ngo azabanza ngo abaze ngo kashindange uri Ayubu ati mwe nkabanerekaho Ayubu yicaye yibagirwa mu ijuru nta masiko tuzaba dufite amasiko azasigarana n'umubiri Bwana asifiwe uzi niriya ndirimbo muza muririmba azanyegamiza mu gituza cye maze amoza amarira muririmbe mu ijuru ryanyu twumve n'aba provost azanyegamiza mu gituza cye maze amoza amarira we azanyibagiza ya mibabaro yose nagize muri isi azanyegamiza mu gituza cye maze amoza amarira uko babisobanura Pawulo yaravuze ngo iby'umwuka ngo bisobanuzwe iby'umwuka bindi Bwana asifiwe haleluya ngo kandi abanyamwuka bumvwa n'abanyamwuka bandi ndiyo kuko kutwiyegamizaho birashoboka ariko kuduhoza amarira nta musware ndi tuzaba turi mu ijuru nta marira abayo nta gahinda nta rukumbuzi habe n'irungu Bwana asifiwe amen azaniyegamiza gute nambona pastor ngira umuvugizi wambakije mbona araje nzarira kubw'ibyishimo kumurimbye yavuze tajazwa kwa kumutazama nta marira aba mu ijuru anyiyegamiza mpoza amarira nta kundi twabisobanura nukugira ngo twumve ariko mu ijuru ndi tuzarira nta bitambaro by'ibyuya baba mu ijuru ndi tuzatranspira tuzaba twambaye umubiri uvanze n'amavuta n'umunyu nibyo bituruka kuri ibi byuya ndiyo twabishe bashe bahariya tugatranspira kugira ngo bazibuke mu ijuru ndi bataba twambaye undi mubiri amen ndanezerewe haleluya kandi iyo nanezerewe ibyanditswe biza bishaka kunanira bikaza ari nk'ijana byose haleluya bavuze ngo hari umuntu wavutse aremaye yego en firme de naissance qui n'a jamais pétiné le sort maguru y'imigozi wicaye mu muryango bariyemeje kujya baheka bakaza bagatereka ku irembo rimwe ngaririya ryitwa ryiza umurimo kwari ugusaba binjira n'abasohoka bagakoresha rya jambo ngo mukozi w'Imana wakoreye ijuru benewe mu mugoroba bakaza kumucyura bira ntizitubwira urwo rugo uko rwari rwifashe
ariko amafaranga yasabirizaga yabaga inyongera yo kumufasha mu buzima. Bwana asifiwe. Atukuze mukoko. Yari yarabyakiriye n'umuryango urabyakira, bafata amashifti yo kuza basimburana kumuheka, kumujyana no kumucyura, abigira ibye. Ariko data utazubura uko agira. Haleluya! Umugoroba umwe mu isaha ya saa 9 mu materaniro asanzwe, abagabo babiri bavuga butumwa Paulo na Petero na Yohana bari bagiye gusenga, nta gahunda yo gusengera abarwayi kandi si uwo munsi yari yaje. Baratambuka ngo bagere kwiremba, arabasaba ati mwabagabo mwe mwambaye. Bibiliya yatubwiye ngo barahagarara. Bwana asifiwe. Atukuze. Baramutumbira. Kandi mu bisanzwe uriya muntu gusaba icyo umwaka iri hafi, nta zindi negociation mugirana, siko cyo mwamufana nuko umufasha. Ariko yabonye babagabo bahagaze, batavuze ijambo gusa baramutumbira, ngo bamare bamubwira ijambo noneho rikangura amatsiko, baramubwira ngo turebe. Siko wasomye? Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Bamutumbiriye, bamara baramubwira ngo wowe turebe. Ngira ngo yarishimye, aravuga ati byibura aba bagabo baramba gatubutse. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Bakanguye ubwonko bwo mumenyereye gusabiriza, n'umutima wagize ibyishimo bidasanzwe, kuko ari abahagaze bamukanguriye kubareba. Ariko Petero ngo Mariya amubwira ijambo ry'urucantege, aramubwira ngo ifeza usaba n'izahabu tazo. Uhagarariye aho bavuga ngo mbega abagabo babahemu. Turi gutyo. Ariko Bibiliya zivuga neza Bible. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Ifeza usaba n'izahabu ntabyo dufite. Bongera kugarura ijambo rimure mu mutima, ariko aramubwira ngo icyo dufite, Bwana asifiwe, turakiguha. Icyo cyashakishwaga niki? Kwari ukugira ngo ibitekerezo bye bire bimenyere gusabiriza bive ku ifeza. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Bive ku izahabu. Haleluya. Haleluya. Byubahiriza itegeko by'abo bagabo bamubwiye ngo turebe. Yego. Yari afite amatsiko yo kumenya icyo agiye guhabwa kiruta ifeza n'izahabu. Ndio. Haleluya. Haleluya. Kuko bari bamubwiye ngo ifeza n'izahabu ntabyo, ariko turebe. Ibitekerezo biva ku ifeza biva ku izahabu, bifokaliza kuri bari abagabo gutegereza icyo baza kumuha kiruta ifeza kiruta n'izahabu. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Imana niyo ritaradukangura ngo ribanze ridukure kuri biriya bituboshe, ntirizari kugeramo neza. Bwana asifiwe. Haleluya. Wavuze ziriya nyigisho z'ubuyobe, bavangavanze iby'amategeko y'abayuda, babivanga n'ibya gipagani, biba ikibazo. Ngo amarara amubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Amen. Ntiyahagurutse shite libre ngo arabamaduka kubanza kuzangira ngo niko babyitarya yisaka umuntu utarigeze agenda kuva avutse. Bwana asifiwe. Haleluya. Yari umugabo w'imyaka 40 ngo amare yumva birakunze arahagarara. Nibwo bwa mbere yarahagaze ku maguru ngo atere intambwe wa mugani yumva birakunze. Mwakomeye Imana amasho. Haleluya. Haleluya. Yatubwira ngo abatanga mu rusengero, n'ubundi muntu yazi inyuma ari ubugwari. Umuntu bwa mbere kandi agiye kumva hasi uko azamera, afite inyota, amateraniro ari atarayageramo. Icyo apfanaga n'abasenga nuko bategera hari akamuha. Ntaho biri tubweregeza aja mu iteraniro ngo yinjira mu rusengero asimba. Haleluya. Iyo wahuye na Yesu neza birikora. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Bwana asifiwe. Achezewe Bwana. Ko yakorewe ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ririya jambo mwene data yavuze imbaraga z'ijambo yamukoreye, byamuhinduriye icyicaro. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwicara hasi, amaguru y'imigozi, asabiriza, ategereza baza kumuheka bamucura,
imbaraga z'ijambo zinjira muri ya mitsi ubugomba mbari buragororoka arahagarara biremera atera intambwe aza gushima hamwe n'abana. Iyo wahuye na Yesu aza guhagurutsa wari wicaye hadahesha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Atukuzo Yesu. Tugira aho twicara, tugira intebe zazitubera, tukagira aho tutaza twicara. Ushobora kwicara abantu bakakwibazaho wicaye ahantu udakwiriye kwicara. Kandi iyo wicaye udakwiriye kwicara uja no mu biganiro utakagombye kuganira. Bwana asifiwe. Haleluya. Tugira aho twicara, tugira abo tuganira, tugira abo tujya inama, tugira abo dusabana, tugira abo duhugura. Bwana asifiwe. Haleluya. Cyaro kirahinduka. Ndio. Umusore witwa Morodekayi. Bwana asifiwe. Haleluya. Yavukiye mu bunyagese ni wavuye Yerusalemu. Ahabwa akazi ntiyari impunzi. Impunzi igira sitati ya UN. Iwe yari umunyagano. Bamuha akazi ko kuri gate gukingura. Kandi amabwiriza yaravugaga ngo umunyacyubahiro niyinjira ntabwo ari ukunama n'ukubara ventre parterre crâne parterre ukarambya neza agahanga hasi utageye wumva inkweto ukabona guhaga yari amabwiriza kandi yasabye akaza yatse. Haleluya. Hamani ngwaze ryari itegeko kandi ujya gusaba akazi bakubwira amategeko agenga iyo mirimo bakakubwira n'amabwiriza ibyaha ibyo ari byo ibyihanganirwa bisabirwa kwisobanura n'ibyirukanisha umuntu burundu. Icyo cyo cyari cyacu kwirukanisha umuntu burundu umunyamahanga gusuzugura icegera cy'umwami ngo bubarare ngira ngo kifashe mu mufuka arihagarara Morodekayi asigara ahagaze areba abapagani igihe bavyukira ngo Hamani ngo ahindukira asanga bose barubaraye Morodekayi arahagaze. Haleluya. Haleluya. Baramubwira ati kuko tubara aravuga toya uburere narezwe n'Imana nigeze kumva iwacu bavuga nubwo turi mu bunyage tugorewa. Bwana asifiwe. Atukuzo Yesu. Mbona abantu bubararira undi nzi ko abantu bubararira Imana ya Israeli ari mu nyanja n'amasoko yibambishije ijuru igapfunyika amazi mu bicu bya rukokoma ijuru rikaba ritarasanwa ntaho rijya riva nta na fondasiyo tuzaho umusumari wanyu muziritse. Bwana asifiwe. Atukuzo Yesu. Ijuru rirasaza na materiyeri risakaye ntawe uyizi. Iyo niyo Mana ngazamana ba data n'abasogokuruza barara. Ariko umuntu w'umwukumeka mu mazuru umeze nk'uburabyo tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Aravuga ngo nitasimama imara. Bwana asifiwe. Achezewe Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Makuru aragenda n'uburakari bwinshi reka nihute cyangwa urwo rugero rwonyine nje ku ijambo rya kabiri. Agera ibwami. Baravuga ati umunyagasuzuguru uri hariya umwana w'umunyagano. Abwira umugore we Zeresha aravuga ati ikintu cyamushobora niki uri icegera cy'umwami kandi uri umutoni saba icyo ushaka ariko ntamenye kuzahindura ibirisho izuru ryashinze ikiganza ku cyubahiro cyawe wafa n'Imana ibindi mukiyunga ariko iyo wakoze ku cyubahiro cyayo nuko gusira ibanga ikazabikemura nyuma. Ndio. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana ireba kari agahungu uburyo kayubahiye hatagomba kubahirwa. Imana iravuga ngo igihe cyo kukuzamura kirageze. Anatupandisha utukufu hadi utukufu. Bwana asifiwe. Haleluya. Umugore we umugoma mugira inama ngo tema igiti gisongora ugushingana. Bera kiriya cyaha nukuzamumanika gusari. Aratinya aravuga ngo ubwo watangiye gucikira intego imbere y'umuhungu w'umuyuda no gupfuzapfa. Vuko Imana izikoresha basahuri bagahanura. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Utinya gushinga igiti imbere y'abagaragu. Umuntu wagusuzuguye atari umwene w'igihugu. Ubwo watangiye guhindira umushitsi hano. Sinze no kwasuwe rusi bikunda. Apfa kugishinga. Naijuru kera ryakoze miza plus. Ministre wungirije umwami Morodekayi. Shakanda cha Yes. Hey! Amen. Umwami nawe yabuze amahoro yaradasinziriye. Abantu turi kumwana ba Bigitani bagize gahunda yo kuzica umwami mugeraho. Ngo bucara avuga atari ko bihurana nuko Morodekayi yaje nako Hamani.
uyu muntu wigeze kuburira umwami ntiyapfa, hari ingorano yawe ati nubu aracyari kuri gate, amakuru mugambi yawumenyeye hari amakuru araza, nubu ni hari yakiva. Abwira umuntu ngo ne barebe uri hanze muri kuruwa yari, baravuga ngo ni hamano hari, baravuga ngo ni yinjire. Arinjira baraganira, aramubaza nsimbira byose, ngo ariko umwama akunda yamugenzereza ate? Ari umwanditsi ngira ngo ni mu gutega kwa kabiri wanditse, aravuga ngo utega umutega ikiguruka kiwureba. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana ubusa. Iterana cyahudumiwe kigasengerwa, kabaza Imana ukishuza Imana, nawe ukitambika mu bintu wowe waje none cyangwa waje cyangwa uzoza ejo nimugoroba. Yani shoka yaba atari Imana cyaba ari ikindi kintu, yaba ari mwene wacu ugenda nawe wakubije kukiza yari Imana. Haleluya. Aravuga ati njyewe icyo mbaye mbona bakorera bene uwo muntu, yaravuze ati hari umuntu umwami yuba sinje cyegeretse twatuganira imbona kubone. Sinje numva umuntu yagenda hara muri stoke akazana yafarasha umwami azagenderaho. Haleluya. Akayitaka n'ikamba ryarindi umwami yambara. Bwana asifiwe. Haleluya. Kazana n'inkoni ya cyami y'icubahiro. Wa muntu bamara kamukeza kuri yafarashi. Hakaza undi umunyacyubahiro gishaka kwegereza akaja hari inyuma. Nindi cortege gakurikiraho. Uriya mu motsi uri ari inyuma akamukatana utuduhanda twishushanya. Yatwatara mu ijuru rizari dukatisha mu bazimu. Haleluya! Haleluya! Masengesho yo mu rukerera bamagenda apfubya za mine zose zaraziteze mu duhanda twishushanya ijuru ryatuzamuye mu ntera. Tuba ngabakomera Imana amashi. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Aravuga ngo njyewe numva byaba bihagije. Umwami yamamubwira ngo ibyo bintu byose n'ubundi ni wowe uzaho bibitse. Genda ubizane hatabuze na kimwe. Moridekayi ari ku igeti iriya hanze nta makuru, nta n'inzozi yarayarose. Haleluya. Dusoma ijambo ry'Imana turitindemo, indimi zose uzisomamo, ukazisoma Bibiliya imwe y'Ikinyarwanda niba ari cyuzi, uzisoma na Bibiliya ijambo ry'Imana uzumva mwandi magambo make. Bwana asifiwe. Haleluya. Igifaransa byibura uzisoma nka version zine zizazigenda zigira icyo zitandukanira. Niba uzi Icyongereza cyo nakarusho ari nkazabira nkazitana, byarangiza ukaja no kuri Google ukareba amagambo aho yakorewe, utinjiye mu mwuka uba warapfuye. Haleluya! Haleluya! Genda ujiriya kurugi kuri geti ubyambike Moridekayi umwana w'umuyuda. Ariko murumviye ngira ngo yararimo yegeranya nje ngiye kwambika ukamba, ariko suzi inyuma yanje agenda nyamamaza ni akisema ndiyo Nani awezaye kupinga? Hakuna. akisema ndiyo, Akisema ndiyo, nani awezaye kupinga? Hakuna. Haleluya! Moridekayi abona ibintu byahindutse. Hamani azanye ifarashi n'amakanzu ajojo b'icyubahiro cy'ubwami n'inkoni ya nyakubahwa. Ngira ngo aravuze ati baje kumbamba. Ijuru rija gusubiza habanza umuyaga. Abantu bakama bakwibagirwa bene wanyu bakagutererana. Waza wikoza ku muntu kandi nta cyaha ufite. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukazubitinda muzahurira mu gisharagati umunsi w'amashimwe w'abana. Haleluya! Haleluya. Umuntu azaga inyini. Tawuza usangira n'undi kigeragezo. Shutiya tuzasangira amashimwe. Ariko umusaraba wanje n'inkota ndaraho. Ninje nayo dukubana kabarore. Tukazahura gusa wewe wahambira inkweto usirimba. Niko bizabimera. Za wihanganira ikigeragezo wahuye nacyo kandi ukibwire ngo mufite igihe. Ndio. Kuna muda nitapumzika. Haleluya! Haleluya. Kandi uza gusenga neza ntukagira ucitirira. Ntukaza ugisunikira kuri barunaka. Ntabwo Satani azaza n'amatwi n'amahembe
azanyura muri mubyara wawe akwanga urunuka mwene nyoko mwonsi ibere rimwe agusebye agukube na zero ugakwemuke ngo umwandagaze uzuva ngo ikigaragazo cyanjye ndakuzi ubwo wankoze isoni mu bantu ntacyo dupfa ndashaka kumva kuri sheze turunana agatebe kazenguruka wari wakwicara baho kariho imisumari ariko umuyobozi akavuga cyafu haleluya haleluya iyo twakoreye Imana neza siku muri byavuze ngo aliyemutumikia Mungu aliyemutumikia Yesu Mungu atamheshimu iyo aliyemutumikia Yesu Mungu ariko zikubahwa n'Imana kubera ko wayubahiye umwana ariko se umuntu gukundira umwana atamukunda ikigaragazo kiba kiruta ni umuntu kukwangira umwana akabigaragaza ijuru ryagutabara ariko ritagutabaye waje muri kamere nkuru umuntu kukwangira umwana Bwana asifiwe haleluya abona ryakamba bararimwambi abona bamuhaye inkoni bamwereka uko akandagira kuri resikari izamuka ijya ku mugongo w'ifarashi ngira ngo aravuga mu Mana y'Isiraheli Mana y'iwacu yataba yaravuze ngo ntawe bitabera ninde wari wakomereka bakaja kumwigisha gucumbagira ugakomereka ukirwa mu nzu wabuze umuntu kwereka uko bacumbagira gucumbagira kuza kuzana n'uburibwe ukomereka ngo pa no gucumbagira ukaba wabimenye ubwonko nibwo buza buprograma uko ukomereka n'ububabare bukakubwira n'urugingo rwagize ikibazo wakwicara ngo kazigaba ndaraza kumbwira uko ncumbagira biza aho wageze usuzugurwa n'abantu ariko wubaha Imana Bwana asifiwe atukuzo Yesu kambabwirira ijambo ntaryibagirwa urugero Yesu yamanutse hasuzugurwa n'abantu Bwana asifiwe haleluya mbere kwiyambura ubumana bose akabusiga mu ijuru twa turima 224 wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu maze abantu bakwitura kwanga urukundo rwawe urwo bakumanika ku giti kumanika Imana bakayitera imbaho zi Yerusalemu ariko arashinyiriza muririmbye aravuga ngo nubwo byari bimeze gutyo ntabwo yigeze atwihakana bakamubwira ngo rambura ibiganza akakubitamwe umusumari kavuga ngo Eloi Eloi lama sabakthani Mungu wangu mbona umeniacha Bwana asifiwe haleluya Mordekai ngabyiyegeranye Mana Israeli yataba tuvanga ibintu ntukorera ikintu ngo abantu bagushime bakumenye Yohana arabyanditse aravuga ngo se muzabona icyubahiro cy'Imana gute ngo kandi ibyo mukorera byose mubikora kugira ngo abantu babashime ngo kandi bamaze gushimwa n'abantu amanota nayo yose nta kindi ariko Imana izireba mwibanga abantu bakurengeje amaso saa 8 ikakuganiriza ikakumenaho ikirundo cy'amasezerano Bwana asifiwe atukuzo Yesu Mordekai amuje inyuma aje imbere Hamana aravuga ngo ntagisigaye ifarashi katango dore Uwiteka Bibiliya zivuga ngo wakunda urikuba yu ahesha icyubahiro kazagenda abwira abandi bakata kuri yombwe dore Uwiteka yubaho kwaza mugenzereza dore abubasha Uwiteka ninjugorewe inyuma ye nabaye umumutsi mundo bamutsi nibaryo bazatubwiraho umuganda ubera na za megafone amabuye yabaye make uwo bararirwaga yabaye umumutsi
uwasabwaga kubarara yabaye umwana. Iyo zahinduye imirimo Imana nirunyuranya. Haleluya! Haleluya! Kuri Rombo bagakata kandi gahana mwamenya amakuru dore Uwiteka ashaka kubaho kwaza mugenzereza. Amukura ku cyava ibikomangoma bikagenda bimwamamaza. Kandi umutima wazo umubwira atakaho kashobotse. Uriya mugabo yahinduriwe icyicaro. Niyo jambo rya mbere twari turiho. Bwana asifiwe. Haleluya. Icyicaro kuko ibitekerezo by'ifeza n'izahabu byari byamuvuyemo. Yamatsiko asigaranye yo gutumbira icyo atazi. Bamutegeka mu izina rya ngo ryinjire rigorora imitsi arahagarara. Icya kabiri yahinduriwe. Haleluya. Yahinduriwe imirimo. Uwasabirizaga. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikintu kirakomeye ncicareho. Ukozi w'Imana wakoresha. Amaguru arambitse. Kumukora mu ntoki ukagira utya. Ijuru rikareba nawe hari wakunenya kugira ngo ijuru rirakuzamura. Ariko ijuru rirakuzamuye wewe wibagiwe abandi. Bwana asifiwe. Yahinduriwe imirimo. Iyo twahuye n'ijuru imirimo irahinduka. Bwana asifiwe. Haleluya. Ntazaba umujyanama kandi utaratowe na paruwasi. Akabona itapi yashaje hagomba kujindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Akoropa nta gahunda yarakagura amazi baje gura rutya bagasanga yabishoje. Iyo yahuye na Yesu imirimo izihinduka. Bwana asifiwe. Haleluya. Kugusabiriza aza gukora nk'abandi bantu. Bwana asifiwe. Achezewe Yesu. Yahuye na Yesu birahinduka. Yesu azaduhindurira imirimo akadukura mu guhora dusabiriza. Masengesho gusabiriza ngo nanjye narwaye mu ntabara. Mzee Saroheme nuzo kunda kubabaza uje ngo bagusengera akakubaza ngo ariko iki kibazo nzaniye waragisengeye. Aravuga toya. Tumwene ruvugwa ntabwo ari uko ngora. Niba utikunda njye urasaba ngo ngukundire iki. Wananiwe kugaragaza ngo byibura unanirwa nanjye ufatiraho wari usanzwe. Niko ramekate wowe urabizi. Ni papa wa Bwana asifiwe. Amen. Wowe ugize ikibazo ntusenze. Wararwana n'abadayimoni uzindutse wanje. Ntago wanyanyaza ngo usenge iminsi ibiri. Banzo genda usenge. Wewe agisengera muri seripare bagiraga intebe zo kwakira abantu. Bwana asifiwe. Haleluya. Imirimo yahindutse. Haleluya. Uzumenya ko Imana ije kumva kandi gasubiza. Imana ntizisubizwa babatijwe kera cyangwa bize theology. Ntizisubiza bazi kuririmba no guhimbaza cyane. Twebwe kera tukiririmba korari umuntu wageragirwa karirongorora ridahina niwe wari gitangaza mukutana. None mwebwe abarigore karigo ntango ni uzi kuririmba. Ari amajwi yanyu yazigizage ngo niyagezweho. Kandi wakoraga zigizage mu giterana abantu bose bahitaga conducteur yarakwicaga. Ko bari bakiririmba. Diez kaba ngisokiriya. Ryose ni na parane yose arazamukira rimwe. Na muruka muririmba ijwi kagenda. Nibyo bigezweho. N'umuntu turi mu gutaka. Mwamanuka twe tukazamuka. Mukumva twaserutiriya hejuru. Mwazamuka tugasigara hasi. Ariko iyo wahuye na Yesu Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Hindurira imirimo. Bwana asifiwe. Atangazwe mukombozi. Kambara nk'abandi. Umese ngo imyenda irare mu ntebe uzaze mu bandi. Ijuru ritazarireba dukomoka ntirireba amashuri. Watarama gusa ijuru rikagutabara rititaye ku bantu. Kandi rikemeza entourage yose bakavuga ngo niko. Bwana asifiwe. Haleluya. Umudamu twagaza dutaramana yakererwa akaza kanongora ngo pasa mbabarire. Atakakenda mbana akameshe nibagiwe kagatinda kuma. Kama numva ko mutima urya. Ibi bintu ndabibwira abana ndabamushebeje. Yabyivugira mu mwuka nanjye ngapendekeza. Uku yicaye aja ku gitanda aricara. Imyenda irara mu ntebe. Abandi portemando yararushika itora hano kubera kuyimanika amezi atandatu. Igitengo usenganye ngo tuzagisengana ngo narunaka aracyambaye. Simwe mugira ayo mapepo. Arya na mapepo. Umugabo akamarara ku ijoro ubwo umugore wa runaka asenganye igitenge. Ntiwitaye kuri konte yabo uko imeze. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Uzasenga Imana bakureho biri. Akama amenye ukumuri abagore magana ngahe. Ukumwenda wasenganye. Wo muri iriya rimwe nza mukunda kwitiriye fusi byanze kumenyera.
Bwana asifiwe. Haleluya. Damu wavuye mugero umwenda yambaye. Ejo aramucunze kandi yinjira. Abo bazimu wa service events imwe izagukamira n'abana. Bwana asifiwe. Atangazwe Kristo. Akenda bwakeye kataruma. Mu ntebe ahindagura. Nari yambaye n'agapira cyane akagapira ni kukangora. Ibitenge byo bitinda. Atari bareba. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbwira abantu ndeme. Iri yepfo turimo kuja mu ivuga butumwa. Naje natsinzwe nananiwe kubwiriza. Bwana asifiwe. Ndavuga ati ko mfite amakositimu angahe. Uyu mugore ndamakositimu se bigende gute. Naje kuyigurisha bazayipfobye. Bwana asifiwe. Haleluya. Abantu ndabahenda igitaramo kitari giteganizwe kugira ngo ndebe uko mbinjiza mu mwuka nimara nitange bashigikire. Kuko sinari kubabwira ari babise ngo bumve. Ntukaze upfa guturagara umuntu kurya muzamutubwira wayoboye. Teraniro twese dupfukame. Oya. Niba umwuka yakubwiye pfukame. Nanjye nimbyumva ndakugenderaho. Niba mfite igisebe mu mavi ngasigara mpagaze. Ubwo kera mu nandike ko ndi umunebwe. Kaze mutegeka abantu gupfukama. Teraniro ryose. Bwana asifiwe. Haleluya. Abantu bagiye bagira n'amakonyange ntiyakoze ivi ngo amare n'iminota ingahe. Uzi ukora uko umwuka yakubwiye. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwaza nezerwa byenda umwuka yamubwira ngo nakomeza agenda kandi azaba yavangiwe. Ndiyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngira ngo uwo munsi sinagiye mu mwuka cyane ndagira ngo mu mubiri ho nagiye cyane kuko nagize impuhwe zirenga umwuka. Twe tuvugisha ukuri twigira abanyamwuka gusa. Impuhwe nari mfite zari zirenze kuba mu mwuka. Kandi ndeba abandi bagiye bafite ibitenge birenze bitandatu. Nanjye nitanga ikintu kiremere kugira ngo nabo batazana imishwe gatatu. Kuvuga ubutumwa Bwana asifiwe. Saya magambo nibikorwa. Ubushize mufite igiterane hera ku nkuru nziza. Nari nasengeye muri deliverance naje gutarama burya ntungana nari hari. Mwashoje mukora kira gikorwa cyo gufasha abantu. No mu byatumye nemera ntagoranye ni kira gitaramo. Nari mfite inzitane sinari kuza. Ariko kira gikorwa mwakoze cyuriya munsi cyo guhamagara abantu mu bahibitenge. Musoza uriya mu mama watanze raporo isobanutse. Ni muri administration itagoramye. Nibyo byanzanye. Numva bari abantu bafite icyerekezo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Mwira abadamu ngo dusirimbe. Bwana asifiwe. Haleluya. Kandi sinashakaga umwuka nashakaga ibitenge. Maramana kubona neza turi muri network imwe mbaho ubuhamya bw'uwo mu mama. Bwana asifiwe. Haleluya. Mudamu w'umunyamwuka ari kuzukererwa amateraniro kubera agatishati kamwe amesa kanze kuma. Mufite amariba yangahe? Mufite ibitenge bingahe? Niba mudafite tike ngo tuzajane ni mubimpe nzabitware. Ariko byaba byiza mudereza umuntu umwe akazabahagararira. Kandi nimuzane gitenge kizinga zinzano hepfo cyaci. Bitandatu. Namye sinza nsaba mwivuga butumwa ngo nzabasura. Namye mvuga ngo nzabasura. Kuko sinaningiye kuvuga ubutumwa. Mbivuga hazarani. Uwo munsi bamukoreye ibintu bamusanira inzu barayisimanta intebe zari zirimo barazisohora ijuru. Haleluya. Haleluya. Tuvuga ubutumwa tubiri ibyuya ariko nyuma y'ibi byuya dukore no mu mifuka. Bwana asifiwe. Amen. Shobora kuba udafite ifaranga ariko ngaba mfite ishati zirenze imwe. Haleluya. Shobora kuba kuri konte nta kigenda ariko ngaba mfite urundi rukweto rutarura. Ntacyo wabura ukora. Hii mirimo yahindutse tuzubura icyo gukora. Ndiyo. Jambo rya gatatu dusoza ndabarambiye. Bwana asifiwe. Haleluya. Baramuhinduriye izina. Iryo niteme numvishe yagutse umuntu yakwandika nk'igitabo cy'ipaje. Izina guhindurirwa izina. Kandi bingana no kwandurizwa izina. Iyi zina ryahindutse. Bakagutora gusuka unsanzwe bugaca ndimeye. Buzabushe mu gitondo barayaba kwibwiriza kunsuza ukuboko kundi kurafata. Birikora. Ntakurya usanzwe uvuga ngo pase akame yanditse urongeraho. Izina ryahindutse. Haleluya.
yavutse aremaye byarangiriye aho ngira ngo bamwe yasubira ku izina rye niba ari Theophile cyangwa Theoneste kuko ntiyari akiremaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ajya ku applyinga n'abandi asaba akazi bakazamuhagara mu izina rya kitaba agatahira kugenda umuheka kubera ko izina ryahindutse. Ndiyo. Bwana asifiwe. Atukuze Iyo Yesu. data duhinduriye izina mu murimo. Yego. So kuva ku budiyakoni ngo mbe paseri twamaze kubisetinga mu bwongo ngo umuntu aba umudiyakoni ngo ava akaba mwarimu oya shobora kuba umudiyakoni yavi ukazapfuriwe tukazureba ngo mba umudiyakoni ndekereje kuba mwarimu kuba paseri kuba so uko bikurikirana undi ashobora kuviriya akaba bishop impano yawe wari ubudiyakoni ugasazira aho hantu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko Imana yaduhinduriye izina izibyemeza n'abantu simaze kubabwira mu mwanya ntagusa guhamagara pastor ndazika ngo ndazika oya habanjije irindi zina niko bizabimera. Bwana asifiwe. Irya pastor ryaje nuko ari abari mu kubirwanira kamavu ngo nitwa refera pastor umushumba oya wakuru ugende bizabika vuga rimwe izina ryahindutse. Haleluya. Haleluya. Ijuru ryaguhinduriye izina rikugendera na provision rivota na budget kuzakoresha iryo zina waje uvuga abantu bakagutega amatwi bakakumva kandi bakumva ni we munyabwenge udasanzwe kubera ko ijuru ryaguhinduriye izina. Bwana asifiwe. Amen. Hanavuye ishiro era maze kumubwira ngo ubwo utasinze nisengesho ryakuzanye ritumunyaganyeza iminwa amagambo yakamye ijuru rikubera ko watekereje. Amaze kubyara Samuel ngo amaze umwaka muri ya mukeba w'amatiku n'umugabo barazamuka kuko ryari itegeko ryo kugishira gushima buri mwaka. Bwana asifiwe. Bamubwire ngo tugenda aravuga ngo ya ndinze Samuel abanze yuzuza umwaka ndacyamudodeshereza agakanzu barabayuda umunsi umwe agenda mukera gati cyo hagati atajanye na Elukana. Izina ryahindutse tuza tuzamuka ishiro tutegamiye abandi. Ndiyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Bajanaga na Elukana na Penina iwe akagenda yigunze. Penina n'abahungu be ku ruhande Elukana akavuga ngo ariko hana we sinkurutira n'abahungu 10 kamugata gahinda ko mu mutima kubugumba ninjukaze ariko amarira yanje ko ndayasuka imbere y'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Gusubizwa araza atanga Samuel ndiyamusize mu rugo yamusize ku gatuti ni mu rusengero yamusize aragasasira agasigaho kwizera kuri amugore. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwana w'icuke mu bugumba ariko niyo no mu buherezi uretse Aburahamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Izina ryahindutse. Haleluya. Haleluya. Ry'ubugumba ryamukuye n'igisuzuguro cyamuvuyeho yabaye nyina wa Samuel. Bwana asifiwe. Haleluya. Azakora ibyananiye abandi. Ndiyo. Amuzana mu rusengero umutima uri kubura arahindukira aravuga ngo nije wa mugore nije wa undi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira narutse gushima wowe wanguye bisoni vanabo umvise gusenga kwanjye mugihe gikwiriye wampaye icyo nasabye. Haleluya. 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 Jehova we. Izina ryahindutse bijyana n'isoni zikarangira aravuga ngo nije wa mugore waje ndira eriwe wamutambye umugaragu w'Imana nije warira gukanita umusinzi ariko ngarutse ku buhanuzi wambwiye ngo icyo nasabye Imana ikindi nasabye ngo Imana izampa umwana w'umuhungu kandi zamwita Samuel ngo uyu nazanye Samuel naje kumutura Imana amuha era ariko Imana ni ikinya ari era bikinya ari ana bikinya Samuel asigara aterengana ku gatuti ntiyaje kurara mu rugo ariko ngo bwire nijoro karerekwa. Iyo tutarahindurirwa izina ntituzatumenya amakuru y'ijuru. Haleluya. Haleluya. Izina ni ikintu gikomeye ushobora kwica izina ryawe n'abagukomokaho bakazatinya kuvuga kuri se. Uwana muri iki gihugu wagenda kwitoga tuza ngo ndi umwana w'akabuga ni mwene Kabuga Felician ukazenguruka muri Nyarugenge ukwenda ku gatuza. Bwana asifiwe. Haleluya.
intambara ikirangira 1996 nakoraga Minaroke, nari nshinzwe stoke y'igihugu cyose, ibyari komine zari zikiri 107. Muri stoke nari nshinzwe iriya mihoro ya Kabuga yari irimo, kuko twakoreraga hariya mu nzu yo kumuhima harya hepfo ya Banque Populaire muri Cave niho habaga stoke y'ibirindi bisa n'intebe president yicayeho. Namara kagenda ngo bita ngo ni mwene Kabuga, nukuva tu ni mwene Kabuga. Bwana asifiwe. Hallelujah. Umuntu mwizina yaryangije ejo bundi abana ngo baje ahantu muri Amerika muri Indiana. Bwana asifiwe. Amen. Bamara ibyumweru 2 muri Cave mu nzu yo hasi batinya guruka, kandi icyubahiro safite ariko yishizina bagatinya guhuruka kuko ari bene runaka, izina rya sengirisha amaje kuryitirirwa. Bwana asifiwe. Atukuzo Yesu. Papa wawe niyo yabambaye kamba militose irimwe amabuye, kaza azataramira Imana kaba nk'udumiye, nuko avuga ngo ndi mwene runaka, kama kugura igikombe cy'amataho ngaho kubw'izina rya so, kandi izina ryawe ryabaye rizima n'itongo ryawe. Bwana asifiwe. Amen. Umugabo w'inshuti yanje, umugabo w'izigabo utuye mu Budage, ejo twaraganiriye, arambwira ngo sekuru yagaza avuga ngo yageze mu itongo ry'uwamugabiye ngo azayumva n'ijwi rimuhamagara kandi atakibaho. Akabasaza bakera bara filozofe ba itongo ry'uwangabiye ngo nkumva ryajwi ryangabiye ry'umuhanyi ko rirumvikana. Amen. Namubwiye ndusera iryo jambo harimo teme yivuga butumwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Amen. Uriya mugabo yahinduriwe izina. Reka dusoze gitare ndashagiza umutwe muremure, ariko kuwa gatandatu nukubiza bisa. Pasteur missionnaire Ntazika nanje ni wumvumbuye ayo magambo nta nayo nanditse, ariko urayampombye numva urayampakiye. Bwana asifiwe. Atukuzwe Bwana mukombozi. asifiwe. Hallelujah. Kandi ubwo duhuri hano tuzahura n'ahandi. Twabana gahenshi ariko tutarahurira mu cyumba nka kuriya ngo duhure no kuri afishe tuganira ibyacu twiherereye, tube nk'ababishiraho le point sur les wa mugani w'abanyarwanda. Asifiwe. Sinapfusha ubusa nje umuntu wangiriye neza, sobora kutakuguriya amata nkuko wavuze. Bwana asifiwe. Ariko mfa kuba nakwanditse kuri agenda yayindi bamwe babagabo bakomeye. Asifiwe Bwana. Atukuzwe mukombozi. Iyo waciye bugufi neza ugatumbira. Haleluya. Ibitekerezo bishashe byari byarakubasuka bikuramo, ukagira amatsiko yo gutumbira Yesu. Cicara aragihindura. Ndiyo. Mirima akayihindura. Hallelujah. Izina akarihindura. Hallelujah. Aho wasuzugurwa gukahubahwa. Amen. Aho warenzwaga amaso abantu bakagupfukama imbere. Aho utari ufite ijambo ukahayobora. Aho wari warabuze akazi ukahatanga akazi, kuko watumbiriye iby'ingirakamaro. Amen. Data bagiriye neza kandi ijuru rikomeze ribatabare. Ijambo wahozeho n'ubu uracyari ijambo. Dela andela rimeride tandara kotitele berega edela rigash. Data, amahoro yawe n'ubuntu bwawe, amahoro yawe n'ubuntu bwawe. Data we, takundi tuvuze, ariko data we w'Imana, turakunezerewe muri uyu mugoroba, turakunezerewe muri uyu mugoroba wa none ma. Icyubahiro cya cyemere kigaragare mu mitima. Ijambo ryawe bamaze kutubwira, ijambo ngo ni ijambo rikomeye, ngo ni ijambo rihindura, ngo ni ijambo riza ryubaka, ngo ni ijambo riza rirema, ngo ni ijambo ritunga, ngo ni ijambo rifasha umuntu muri uru rugendo turimo, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Nubwo twoca mu butayu bukakaye, nubwo abantu botinda mu buhunzi, ariko data w'Imana, ijambo ryo riza ryubaka kandi rigakomeza umuntu, kandi rikihanganisha umuntu, amaze rikatwiringiza kuko iwacu ari mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru, bitinde bitebuke, iwacu ni mu ijuru. Data turagushimiye, data turaguhimbaje we. Amahoro yawe. Uru rugendo ni urugendo rugoye, ni urugendo rimwe imisozi, ni urugendo rimwe imihanamanga, ni urugendo rimwe imisozi iterera, ariko data nta kindi cyo dushoboza muri uru rugendo
abakomeye bakomejwe n'ijambo, abakomeye bakomejwe n'ijambo, nta bakomeye ku bwabo, bakomejwe n'ijambo. Abo bose bicaye aha bakomejwe n'ijambo, batuze mu mutima. Paulo yaravuze ngo nabikiye ijambo mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Urakoze data, ndagushimiye. Amahoro yawe aganze, amahoro yawe ategeke mu mitima. Amaze data kugira ngo dukomeze tugendere mu rukundo rwawe. Asante data, uhereza barangije kutubwiriza ijambo ryawe, ubahereza umugisha. Basize byinshi mu mago yabo, bemera gusiga abadamu babo, bemera gusiga abana, ariko batuzaniye ingemu y'ijambo ryawe, ingemu ritunga imitima, ingemu ryubaka. Urakoze data, tukaba dushimiye iyi ministeri yapanze kino giterane, natwe tukaba turiye, twongeye kurya ibiryo by'umwuka, ibiryo bikomeye, ibiryo bitangaje, ibiryo bitandukanye n'ibindi tubayemo za buri munsi. Urakoze data, ndagushimiye data, ndaguhimbaje kuko uzumvishije, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Uhereza Imana icubahiro. Yego.